uyu munsi gahunda z'isi yose zarahindutse, haba mu biciro ku masoko, haba mu igenamigambi ry'ibihugu, haba muri gahunda z'abantu ku giti cyabo, kandi byose byatangiye ku itariki ya 28 y'ukwa kabiri muri uyu mwaka wa 2026 ku isa 3:46 za mu gitondo. Iki gihe inzogera z'intabaza zavugiye icyarimwe itera mu murwa mukuru wa Iran, ubwo ibisasu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isiraheli byisekuraga ku mutima w'ubutegetsi bwa Iran. Ni ibisasu byarashwe ahantu h'ingenzi kandi hasanzwe harinzwe cyane mu butegetsi bwa Iran. Byari bigamije kandi abategetsi bakomeye ba Iran, by'umwihariko umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu Ayatollah Ali Khamenei. Urupfu rwe rwatangajwe nyuma y'amasaha make ibi bitero bibayeho. Iyi nkuru twarayibaze bihagije kandi n'ahandi barayibaze. Buri wese udukurikira arayizi, ariko icyo tutavuzeho cyane ni ibikoresho byakoreshejwe mu kurimbura uyu mutima w'ubutegetsi bwa Iran. Iran irazwi cyane ku isi yose mu kugira ikoranabuhanga rihanitse mu kurinda ikirere. Ni gute indege z'intambara z'abanyamerika zashoboye gucengera ikirere cya Iran zikamisha ibisasu byahitanye umuyobozi w'ikirenga wa Iran n'abandi bategetsi b'iki gihugu ndetse n'ibikorwa remezo bitandukanye ntawe ubirabutswe? Kubera iki radar za Iran zitabonye izi ndege z'abanyamerika? Izi ndege ni bwoko ki zashoboye guhamya ku rwego barasa ku nzu ya nyayo, yewe no ku cyumba cya nyacyo cyari kirimo umuyobozi w'ikirenga wa Iran? Igisubizo cy'iki kibazo kigizwe n'inyuguti ebyiri zonyine, B2 cyangwa se B2. Iyi ni indege y'indwanyi y'abanyamerika iri furtif nk'uko babivuga mu Gifaransa. Kuba furtif bivuze ko izi kwiyoberanya no kwihisha mu kirere ku buryo inyura mu kirere ntihagire urabukwa. Ni indege yatekerejwe gukorwa mu ntambara y'ubutita. Bayikoze bagamije nyine ko izajya yinjira mu kirere cy'umwanzi ntabimenye, akabibwirwa n'umuriro irimo kumwoherezaho. Ni indege nini cyane kubera ko ipima metero 52 z'umurambararo, no kuvuga kuva ku mpera y'ibaba rimwe kugera ku mpera y'irindi. Ubugari bw'ikibuga cy'umupira w'amaguru mu mategeko ya FIFA ni metero 68. Bivuze ko B2 Spirit yahagarara mu kibuga cy'umupira w'amaguru ikenda kucyuzura mu murambararo. Iyi ndege ipima toni 150, nyamara bakavuga ko byoroshye kubona inuma iri mu kirere kurusha kubona B2 Spirit. Ni gute ikintu kingana gutya kigenda mu kirere kikoreye amatoni y'ibisasu kikajya gukora amabara aho bagitumye nta muntu urabutswe, yewe n'ibyuma byagenewe gutahura indege ziri mu kirere bitayibonye? Reka tubivugeho. Je nitwa Ismael Mwanafunzi. Miliyari ebyiri z'amadolari zishobora gukoreshwa mu kubaka ibitaro na za kaminuza bitabarika ahariho hose ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi byose zirabifite nubwo bihenze. Uko kuba babifite ariko ubanza ariyo mpamvu miliyari ebyiri z'amadolari ariyo ngano y'amafaranga bisaba ngo bubake indege imwe ya B2 Spirit Stealth Bomber. Miliyoni 200,000 z'amadolari niyo ndege ihenze mu ndege zose zubatswe kugeza uyu munsi. Iki gihugu ni nacyo cyonyine gifite izi ndege. Ntabwo baremera kuzigurisha ibindi bihugu. Uyu munsi bafite mwene izi ndege 19 ziri mu kazi. Ni indege ihari inakoreshwa uyu munsi, ariko icyarimwe ni n'indege y'ahazaza kubera ubuhanga n'ikoranabuhanga yubakanye. Bayihimbye umuzimu kubera uburyo ari indege nini iremereye ariko igahinda buhoro cyane. Bavuga ko yigenda mu kirere ibimeze nk'iyongorera ku buryo utapfa kuyumva. Ibi ngibi ibikesha kuba moteri zayo barazishyize mu mababa yayo hasi cyane. Bavuga ko bazihambye mu mababa yayo ku buryo ijwi ryayo ridasohoka. Uku kuyita umuzimu bifitanye isano no kuba ikoranya amayobera kandi ikabitavuga. Ujya kubona ukabona ikugezeho. Niyo mpamvu bayise Spirit, Esprit. Mu by'imyemerere, Esprit ni roho cyangwa se umwuka cyangwa se umuzimu. Ni indege ifite ubushobozi bwo kurekurira ku mujyi runaka ibisasu bishobora gukora igikorwa kizigwa mu mateka mu binyejana bitaha. Kureba iyi ndege mu miterere ubwayo bituma utekereza ko ivuye muri za filime z'amakabya nkuru, kubera ko nta yindi ndege iteye nkayo muri izi dusanzwe tuzi zitwara abantu n'ibintu. Ntabwo igira umurizo, ntigira kiriya gihimba cy'indege giteyeho amababa. Oya, iyo ni amababa abiri maremare bafatanyije. Mu mwaka wa 1975 intambara y'ubutita yari igeze aho ikomeye cyane. Gukangishanya ibisasu bya kirimbuzi ndetse no kubyikanga hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iz'Abasoviet byari ku gasongero kabyo. Bisa naho nta gihugu muri ibi cyasinziraga. Icyo gihe imwe mu ndege z'intambara zikomeye Amerika yari ifite yari Boeing B-52 Stratofortress
kugira ngo wumve uburyo icyo gihe hari urwikekwe rw'intambara y'ibisasu kirimbuzi. Icyo gihe mu birindiro by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu kirere biherereye ahantu h'ingenzi ku isi, hahoraga mwene izi ndege za B-52 zipakiye ibisasu bihagije ku buryo byasenya imijyi myinshi, zahoraga mu kirere zitegereje ko umugaba w'ikirenga atanga itegeko ryo kurasa Uburusiya. Iyo zitabaga ziri mu kirere, zabaga ziri ku butaka ariko zihinda ziteguye guhaguruka. Iyo zabaga ziri mu kirere, zabaga ziri hejuru y'ikirere cy'ibirindiro by'igisirikare kirwanira mu kirere bya Shepard muri Texas. Hano hari inzira ya bugufi inyura hejuru ya Arctic Canadien, Alaska, Greenland n'inyanja ya Mediterane. Gusa muri iki gihe Abasoviete nabo bari bahuze. Bari barubatse uburyo buhambaye bwo kurinda ikirere cyabo. Bari bafite za missile zashoboraga kugenda zitoratora izi ndege mu kirere, zizitora nk'izifata udusimba duto cyane. Hari umujenerali umwe w'umunyamerika wigeze kuvuga ko kohereza B-52 mu kirere cy'Abasoviete muri icyo gihe byari kugereranywa no kohereza agashishi mu kiguri cy'imiyugire. Bari bafite ubwirinzi bw'ikirere bugizwe na za missile zashoboraga kumira iyo ndege nk'itarigeze kubaho. Hanyuma rero ubigenza ute iyi intwaro yawe ikomeye itagifite ikivuze mu maso y'umwanzi? Icyo ukora uhindura imikorere yayo yose uko yakabaye. Aha rero ni abanyamerika bahise batangiza icyo bise ATB, Advanced Technology Bomber Program. Wari umushinga batangije mu 1979 ugamije kubaka indege y'intambara ifite ubushobozi bwo kwinjira mu kirere cy'Abasoviete ikacyogoga amasaha yose ishaka nk'umuzimu utagaragara. Bashakaga indege izajya igenda ikarasa aho bayitumye kurasa, umwanzi atigeze amenya ko ihari, akabibwirwa gusa n'ibyo yatwitse. Byari nko gushaka kurema inzovu itagaragara, indege nini cyane ariko itagaragara. Kari akazi katoroshye gasaba ubushakashatsi butagira ingano. Aba-engineer b'Abanyamerika bagombaga kumara iminsi myinshi batekereza ikoranabuhanga rizaba rikoze iyi ndege. Igisa n'igitangaje ariko nuko iyi ndege itari ubwa mbere itekerezwa ndetse ikanakorwa. Mu 1946 ubwo intambara ya kabiri y'isi yari irangiye, aba-engineer b'Abanyamerika bari bahugiye mu kubaka imodoka nziza no kubaka inzu zigezweho. Gusa umugabo umwe we yarahangayikishijwe n'ubundi bwoko bw'ubwubatsi. Izina rye ni Jack Northrop. Uyu niwe warose bwa mbere kubaka icyo yise The Flying Wing, amababa aguruka. Niwe wa mbere watekereje indege igizwe n'amababa gusa, indege itagira fuselage, ni ukuvuga uriya munwa usongoye cyangwa se ikizuru ari naho abapilote baba bicaye, ikaba itagira kiriya gihimba giteyeho amababa ntigire n'umurizo. We yatekereje indege igizwe n'amababa abiri ya rutura bafatanya, ubundi ikaba ariyo ndege. Mu 1947 izi nzozi za Northrop yarazikabije kubera ko indege ya mbere ikoze muri ubwo buryo yaragurutse. Bayise YB-49. Yari amababa aguruka koko kubera ko yari amababa maremare apima metero 50 z'uburebure. Cyari igikorwa cy'indashyikirwa, ariko hari ikibazo. Icyo gihe nta mudasobwa zabagaho zo kuyikoresha neza iri mu kirere. YB-49 yari imeze nk'uko watwara igare ry'ipine rimwe ukaritwara ahantu hamanuka cyane kandi hari imikuku. Byaragoranaga cyane kwiringanira neza mu kirere kandi kagendera inzira imwe ku buryo yanarasiga hamya neza nk'uko abayitumye bashaka. Igisirikare cya Amerika kirwanira mu kirere ntabwo cyayishimye. Banafashe icyemezo kimeze neza nko kurasa Northrop mu mutwe. Air Force yategetse ko YB-49 zose zari zarubatswe zisenywa. Barabikoze. Mu 1949 indege zose za YB-49 bari barakoze barazitwitse. Ibihita biguha igitekerezo cy'uburyo ishami rishinzwe ubushakashatsi mu gisirikare cya Amerika ritaba rishaka gukora ikosa na rimwe. Kabone nubwo batwika miliyari z'amadolari, baba bashaka kubona ikintu nk'uko bakirose, nta kivuyeho nta n'ikiyongereyeho. Aha rero ni ibintu bitangirira guhinduka. Reka twihute tugere mu 1978. Iki gihe nibwo noneho batangiye gukora indege ishobora kwinjira mu kirere kirinzwe cyane kandi iyo ndege ntigaragare. Ninde wahawe isoko ryo kuyikora? Northrop Corporation, ikigo cya Jack Northrop. Bamuhaye amahirwe yo kuzura za ndege zatwitswe, noneho ariko akazikosora. Noneho ikoranabuhanga ryari rimaze gutera imbere cyane. Ni gute uyu mugabo yaragiye gukora indege ipima toni 150 ifite amababa angana n'ikibuga cy'umupira w'amaguru, ariko iyo ndege ikaba itagomba kubonwa na za radar? Hano ni byiza kubanza kuvuga ku miterere y'iyi ndege, cyane cyane uburyo igaragara. Iyi ndege isennye ku rwego nta muntu watekerezaga ko indege yabisennye gutyo. Isa n'itagira umugongo n'umwe ku buryo uyirebeye mu kirere
wagira ngo ni ikintu kimeze nk'urugwembe kirimo kuguruka. Ibi byongerera ububasha bwo kutabonwa na za radar, ariko bikanayorohereza kuguruka neza. Ni indege ishobora kugenda 1/2 cy'umubumbe w'isi nta kimenyetso na kimwe cyo kunanirwa igaragaje. Bamaze ibinyacumi by'imyaka bakora ubushakashatsi ku bikoresho bazayubakisha ku buryo bitabonwa n'ibyuma bireba indege. Iyi ndege bayisiga irange rikoranye ikoranabuhanga rimira ibimenyetso byose byoherezwa na za radar, aho kubisubizayo ngo radar zihite zibona. Irange bakoresha ibirigize babigize ibanga, ntabwo bizwi. Irindi koranabuhanga rituma indege itabonwa na za radar n'uburyo eshapoma zayo cyangwa se bya bindi bisohora umwotsi bitawusohora ngo ugaragare hanze. Ikoze ku buryo imyotsi yayo idasohoka hanze. Ibi babikoreye ko iyo umwotsi usohotse hanze, ubwo bushyuhe bwawo nibwo radar zibona zikabona aho indege iherereye. Birumvikana ni indege y'intambara, ari nayo mpamvu ifite ubushobozi bwo kwikorera toni 18 z'ibisasu. Ibi bivuze ko yakwikorera imitwe y'ibisasu kirimbuzi 16. Ifite reservoir zijyamo ibicanwa cyangwa se benzine ituma iguruka amasaha 11 yose idakeneye kongerwamo ibindi bicanwa. Ibi bivuze ko yaguruka kuva New York kugera Pekin idahagaze, kandi niyo yakenera kunywa ibicanwa ikoranye ikoranabuhanga riyifasha kubinywa iri mu kirere ibihawe n'indi ndege. Muri make iyi ndege ishobora kuguruka ubudahagarara, yahagarikwa gusa n'umunaniro w'abapilote. Cockpit yayo cyangwa se ahandi abapilote bicara hapima metero kare 5. Ni ahantu hanini umupilote n'umwungirije bashobora kumara iminsi. Imbere irimo intebe ziri ejectable, ni ukuvuga za ntebe bashobora gukanda buto zigasimbuka zikayivamo, umuntu akaba yamanuka mu mutaka nko mu gihe bayirashe. Harimo igitanda gito ku buryo umwe mu bapilote ashobora kuryama akaruhuka, gusa nta toilette zirimo. Abapilote bituma mu masashe cyangwa se imifuko irimo ibinyabutabire bita byangiza uwo mwanda. Imbere irimo mudasobwa 130 zituma iyi ndege ikora imirimo itandukanye, nko gutuma igendera inzira imwe itabyinabyina, kubara icyerekezo n'inzira banyuramo, ndetse no kujijisha za radar z'umwanzi. Tukivuga ku bikoresho biyirimo, hari kimwe cy'ingenzi cyane gikoreshwa iyo mission imaze amasaha arenze 30. Ni lunette abapilote bambara zikababuza gusinzira. Ni lunette zohereza lumière bleue cyangwa se urumuri rujya kumera nk'urw'izuba. Ni urumuri rubeshya ubwonko bw'uzambaye rukabubuza gusohora umusemburo wa melatonine. Uyu ni umusemburo w'ibitotsi. Ibi bifasha abapilote kudasinzira nko mu gihe mission ibaye ndende kandi bikenewe ko bakomeza kuba maso. Izi ndege rero nizo abanyamerika bakoresheje mu kwinjira mu kirere cya Iran, abanya-Iran batarabutswe. Zarashe ibisasu byinshi kuri Tehran, by'umwihariko ku nyubako z'ubutegetsi no ku birindiro birasirwamo missile ballistique z'abanya-Iran. Barashishije bombe za GBU-57 zifite ubushobozi bwo kugwa ahantu igacukura ikagera hasi muri metero 50 z'ubujyakuzimu ikabona guturika. Izi banazita bombe anti-bunker. Izi ni nazo bakoresheje ku itariki ya 21 y'ukwa gatandatu mu 2025 ubwo basenyaga inganda z'abanya-Iran zitunganya uranium ziri mu kuzimu munsi y'ubutaka. Inganda za Iran zitunganya uranium bazubaka hasi mu kuzimu nibura muri metero 200. Mu gusenya izi nganda nta bundi buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari gukoresha badakoresheje B2 Spirit, kubera ko nizo zishobora kurasa ibisasu byinjira mu kuzimu bigashwanyukirayo. Gusa ibisasu by'izi ndege bigera muri metero 60 mu kuzimu, mu gihe abanya-Iran inganda zabo bazubatse muri metero 200. Hari n'abajya kure bakavuga ko ari muri metero 500 mu kuzimu. Iyi nayo mpamvu bavuga ko izi nganda za Iran nta cy'Amerika yazitwaye. Iyi operation yo gusenya izi nganda bayise Midnight Hammer, inyundo yo mu gicuku. Ni byiza ko nayo tuyivugaho kugira ngo wumve neza ububasha bw'izi ndege za B2 Spirit. Mu masaha ya kare ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa gatandatu mu 2025, itsinda rinini ry'indege z'intambara za B2 Spirit ryahagurutse mu kigo cya gisirikare cya Whiteman muri Missouri mu ibanga rikomeye cyane. Ibyakurikiyeho byari umugambi w'ubucakura uhanitse cyane mu buhanga bw'intambara. Ako kanya bamaze guhaguruka, iryo tsinda ryari rigabye icyo gitero ryahise rigabanywamo amatsinda biratandukanye. Itsinda rimwe rishinzwe kujijisha umwanzi cyangwa se kuyobya uburari kugira ngo umwanzi atamenya ko bamuteye, ryerekeje mu burengerazuba hejuru y'inyanja ya Pacifique rigana ku birindiro bizwi cyane by'abanyamerika bya Anderson Air Force Base biri Guam. Iki ni kirwa cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiri mu nyanja ya Pacifique muri Micronesia. Hari n'abavuga ko zimwe muri izo ndege zagiye muri Diego Garcia. Iki nacyo ni ikindi kirwa kiri mu nyanja y'Abahindi cyubatseho ibirindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iz'Ubwongereza.
Muri icyo gihe itsinda nyamukuru ry'indege ryari rigabye igitero rigizwe n'indege 7 za B2 zari zipakiye amabombe akomeye cyane yitwa bunker busters, yaragenewe gucukura ubutaka agashwanyukira munsi y'ubutaka aho batswe ibikorwa remezo byo mu kuzimu yo ryerekejwe mu burasirazuba rigana muri Iran. Ibi byari bigamije kuyobya uburari ku nzego zikurikirana ingendo z'indege ku isi, ibitangazamakuru ndetse n'ubutasi bwa Iran kugira ngo batamenya intego nyakuri y'ibyo bitero. Inshingano yabo yari yihe? Kwari ukugaba ibitero ku nganda za nucleaire zirinzwe cyane kandi ziri munsi y'ubutaka arizo Fordo, Natanz na Isfahan. Iri tsinda nyamukuru ry'izi ndege ryatangiye urugendo rugoye rw'amasaha 18 nk'igice cy'urugendo rw'amasaha hafi 37 yo kugenda no kugaruka. Rwari urugendo rwambuka ibihugu n'inyanja nyinshi. Kugira ngo bakomeze kuguma mu kirere, bari bateguye uburyo bwo kongera benzine cyangwa se ibicanwa bishyirwa mu ndege bari mu kirere badahagaze. Ibi babikoresheje indege za KC-135 Stratotanker. Iki gikorwa cyo kongera benzine mu ndege iri mu kirere cyakorewe mu kirere mpuzamahanga cyari ingenzi cyane kugira ngo igikorwa kigende neza. Kugira ngo ugire igitekerezo gito, reservoir cyangwa se ububiko bw'amavuta cyangwa benzine iyi ndege inywa iyo yuzuye neza yakuzura amakamyo manini ya SUV agera ku 2,000, bivuze ko ishobora kujyamo litiro 75,000 cyangwa se gallon 20,000 za benzine. Mu gice cy'inyuma cy'izi ndege hari izindi depo za benzine. Izi depo cyangwa se ububiko bwatekerejweho by'umwihariko kugira ngo izi ndege zishobore kwinjira mu kirere cy'Uburusiya zikinyuremo zidahagaze. Zanyuze hejuru y'Uburusiya. Bashaka kuba bafite ibicanwa bihagije bituma banyura hejuru y'ikirere cy'Uburusiya badafite ikibazo, kugira ngo hato bitaza kuba ngombwa ko bajya kunywera benzine hejuru y'Uburusiya. Mu rugendo rungana n'ibirometero 11,000. Byongeye, iyi ndege ishobora gukora urugendo rukubye urunguru inshuro 2 ikagera mu kirere cy'umwanzi kandi yihisha ibikoresho by'ubugenzuzi bw'indege nka za radar, byose ikabikesha uburyo bwo kongera benzine mu kirere idahagaze. Uko kongera benzine mu kirere ibikoresha umugozi muremure. Ibi yongerera ubushobozi bwo kuba yagenda ibirometero 19,000. Indege za Boeing KC-135 Stratotanker nizo zigendana n'iyi B2, zikaba arizo ziyongerera ibitoro cyangwa se benzine idahagaze. Ibi bituma ishobora kuguma mu kirere amasaha 48 yose idahagaze. Ni hafi iminsi 2 mu kirere. Ikintu kigaragaza ubuhangange bukomeye mu ikoranabuhanga ry'izi ndege. Izi ndege z'intambara zambutse mu burasirazuba bwo hagati zinyuze mu nzira zo hejuru ya Libani, Syria na Iraq. Ntabwo byamenyekanye neza niba ibyo bihugu byari byabimenyeshejwe ko ziri bukoresha ikirere cyabyo. Igihe indege za B2 zari zigiye kwinjira mu kirere cya Iran, aho zari zigiye kwinjira mu cyiciro cyazo cy'ingenzi, ingabo za Amerika zahise zikoresha uburyo bwinshi bwo kuzibira ikoranabuhanga no kuyobya umwanzi mu ikoranabuhanga rye ritabona izo ndege zinjiye mu kirere cye. Izindi ndege zihuta cyane hamwe n'imashini zibangamira ibikoresho by'itumanaho bya Iran zoherejwe imbere y'izi ndege z'intambara, byose bigamije kuyobya no guhuma radar za Iran hamwe n'ubwirinzi bwayo bwa misile. Icyo gihe kandi indege z'intambara za Amerika n'iz'ubugenzuzi zakoze ubutasi bwo kumenya ibimenyetso by'akaga haba mu kirere cyangwa se ku butaka ku bikoresho birasa indege. Kubera ubuhanga bwo guhisha izi ndege ngo ntizibonwe na za radar ndetse n'uru rugendo rwazo rwateguwe mu ibanga, haba igisirikare kirwanira mu kirere cya Iran, haba radar za gisivile za Iran, bose nta numwe wigeze amenya ko hari indege ziri mu rugendo zije gusenya ibikorwa remezo bya nucleaire bya Iran. Ikigo cya nucleaire cya Fordo ni hamwe mu hantu harinzwe cyane kandi yihishe cyane mu bikorwa bya nucleaire bya Iran. Ariko se niki cyatumye bigorana cyane gusenya iki kigo? Fordo irinzwe n'urusobe rw'ubwirinzi bukomeye, ifite ubwinjiriro cyangwa se imiryango 6 y'imihanda ijya mu cyumba cyo munsi y'ubutaka aho bashyira uranium ku rugero rwo hejuru. Ibice by'ingenzi cyane by'iyi nyubako, by'umwihariko ibikoresho byo gutunganya uranium, bihishe mu mwobo muremure wa metero 200 bawucukuye mu musozi. Icyumba nyamukuru gikorerwamo gikekwa ko gihishwe munsi y'urutare rurerure uvuye ku muryango w'umuhanda ukagera muri iki cyumba n'intera ya metero 200 nkuko nari mbivuze munsi y'ubutaka. Ubutaka ubwabwo nabwo n'ubundi burinzi buri karemano. Inzira zijya mu kuzimu zitangira zigororotse hafi y'urwinjiriro, ariko zikagenda zimanuka cyangwa se zicurama cyane guhera muri metero 160 uvuye hejuru. Ibi bituma haba uburinzi bw'umwimerere ku bitero byo mu kirere. Ariko hari niho ibintu birushaho kugoranira. Igereranije hari metero 40 z'urutare rukomeye ku buryo kugera ku ntego mu kurasa byagorana cyane. Bivuga ko harimo inguni za dogere 25. Bombe yaterwa neza ikahamya yabivuye hejuru kandi ntabwo yabirashwe n'indege ibonetse yose.
ni iziraswa n'izi ndege za B2 Spirit zohereza igisasu hejuru cyane ku muvuduko urenze uwijwi. Bisaba ko igisasu kirashwe kinjira mu rutare rufite metero 40 kugira ngo kigere ku ntego. Kugira ngo ibi bishoboke, Amerika yakoresheje izi ndege za B2 Spirit esheshatu. Buri imwe yari ifite amabombe yitwa GBU-57 Massive Ordnance Penetrators, amabombe manini cyane acukura yagenewe gusenya ibintu bikomeye biri munsi y'ubutaka nka Fordo. Ibi bisasu byatewe hejuru y'umusozi ku miryango n'ahakorerwa ibikorwa byo gutunganya uranium, hagamijwe kurenga ibintu byose by'ubwirinzi biri kuri icyo kigo no kubangamira ibikorwa bya nucleaire. Izi ndege za B2 zanasenye imiryango yinjira mu mwobo. Hamenyekanye nibura imiryango 6. Amashusho yafashwe n'icyogajuru nyuma y'iki gitero hamwe n'isesengura ry'inzobere mu ntwaro byemeje ko nibura imiryango 3 kuri 4 nyamukuru yangiritse cyane. Hagaragaye imyobo minini hafi yaho binjirira. Ibi byagaragaje ko hari habayeho igitero gihambaye cyangije byinshi mu bikorwa remezo byo mu nzu z'imbere muri ubwo buvumo. Hafi isaha imwe mbere yuko B2 zinjira mu kirere cya Iran, ubwato bwa gisirikare bwa Amerika bugenda munsi y'amazi cyangwa se sous-marin bwateye ibisasu bya cruise missile birenga 30 bigamije kwibasira ahakorerwa nucleaire Isfahan. Ibi bitero byaturutse mu mazi n'ikirere icyarimwe biteza akajagari no kubangamira ubwirinzi bwa Iran. Ibi byongereye urujijo ku bitero bisanzwe byari bikomeye cyane byari bigiye kubera muri Fordo. Ahagana saa 12 z'umugoroba ku isaha yo muri Amerika cyangwa saa 8 n'igice zo mu rukerera muri Iran, indege ya mbere ya B2 yarekuye amabomba 2 ya Massive Ordnance Penetrators cyangwa MOP hejuru y'uruganda rwa Fordo. Mu minota 25 yakurikiyeho hamanuwe amabombe 18 kuri Fordo na Natanz, asenya ibibanza bikomeye byubatse mu butaka. Icyarimwe ibisasu bya cruise byarashwe kuri Isfahan mu buryo buteye ubwoba. Zimaze kurangiza ubutumwa, izi ndege za B2 zahise zisohoka mu kirere cya Iran mu buryo butuje nk'uko zari zinjiye. Reka noneho turebe uburyo B2 Spirit ishobora kwirinda kubonwa na za radar. Izindi ndege zisanzwe zifashisha ibikoresho byo kuziyobora biri mu mababa yazo n'imirizo. B2 nta mirizo ihagaze igira. Umurizo uhagaze ni cya gice cy'inyuma cy'indege gikururutse kinafite akantu kazamutse inyuma. Impamvu nuko ikintu cyose gihagaze cyangwa se kireba hejuru kiba gishobora kubonwa cyangwa se kugerwaho n'imirasire cyangwa se signal za radar. Ari nayo mpamvu izi ndege za B2 nta mirizo ihagaze zigira, yewe nta n'imirizo zigira. Nureba ku mafoto uraza kubona isa n'icitse. Ahubwo uburyo bakoresheje n'ubwitwa split drag radars kugira ngo bigarurire umutekano no kuyobora iyi ndege y'amababa manini. Gusa hari ikibazo. Ugereranyije n'imirizo isanzwe y'indege, ubushobozi bwo kuyobora split radars buba buke cyane iyo zitayoborewe ku nguni nini. Nicyo gituma B2 Spirit igenda gahoro cyane igenda izenguruka. Mu cyumba cy'abapilote muri iyo ndege, iyo umupilote ashyize ikirenge cyangwa se akandagiye kuri pedal y'ibumoso, pedal ni twa twuma abashoferi bagenda bakandagiye iyo batwaye imodoka. Muri iyi ndege rero, iyo umupilote akandagiye ku ibumoso, split radar ibumoso, ubwo ni kamwe mu tuyira cyangwa se utwenge turi mu cyo wagereranya n'umurizo w'iyi ndege karafunguka. Indege igahita ikata ibumoso. Niyo akandagiye kuri pedal y'iburyo, indege ikata iburyo. Ibice bigize B2 Spirit bigabanyijemo ibindi bice bitandukanye. Ibice byo ku mpande byose bikozwe mu byuma byitwa fiberglass epoxy. Byemezwa ko ibingibi bifasha kutabonwa na za radar. Ni mu gihe igice kinini cy'amababa gikozwe muri graphite epoxy. Akumba kicaramo abapilote gakozwe muri aluminium. Munsi ahagomba guhangana n'ubushyuhe bwinshi bw'imashini hakozwe muri titanium. Iki ni ikinyabutabire gikomeye cyane kandi gihenda. Hari na fiberglass polyamide ishobora kwihisha radar ikihanganira ubushyuhe. Reka noneho turebe ikoranabuhanga rya radar paint, banakunze kwita radar absorbing material RAM, ry'agaciro ka $1 y'amadolari riri kuri iyi ndege. Ibi bikoresha ibikoresho bikurura imirasire ya radar byitwa RAM, nari maze kubivuga. Bishyirwa ku ndege za gisirikare zibanga nka F-22 Raptor na F-35 Lightning II. Ibi bijya munsi mu gice gifunguka ari naho amabomba bikwa. Ibituma iyi ndege bigitangaza. Nubwo B2 Spirit igaragara nk'atari nini bitangaje, ariko ishobora gutwara amabombe ya Mark 82 agera kuri 80, buri imwe ipima ibiro 500. Yego, aya mabombe yose ashobora kwinjizwa muri depo y'iyi ndege. Ishobora kujyamo ibisasu bipima hafi toni 18, ibiro 18,000. Bayishyiramo ingano runaka bitewe n'ubutumwa bagiyemo. B2 Spirit ishobora guhindukira ikoresheje ibyitwa rotary weapon system.
yanatwara misile 16 za AGM-158 imwe igura hafi miliyoni 1.5 y'amadolari. Iyo bigeze igihe cyo kurasa, B2 Spirit ishobora kumanura izi ntwaro mu ibanga rikomeye. Izi misile iyo zimaze kurekurwa nazo zifungura amababa yazo zikerekeza ku ntego zitumweho. Reka turebe uko bikorwa. Intambwe ya mbere ni ahantu ho kurekurira amabombe. Nka B2 Stealth Bomber ikorera hejuru cyane, iyo igeze hejuru yaho igomba gusenya irekura MOAB Weapon System. Iyi bombe igenewe gukora neza kandi intera iri hagati y'ubutaka naho iherereye mu kirere mbere yo kurekura iyo bombe igira uruhare rukomeye cyane mu kugera ku ntego. Intambwe ya kabiri ni uguhamya neza intego. Iyi bombe iba ifite GPS, ni ukuvuga bwa buryo bw'ikoranabuhanga bwo kuyobora, kandi ikagira ibikoresho byo kuyobora bikoreshwa n'ibyogajuru bya gisirikari. Intambwe ya gatatu ni uguhindura aho ijya cyangwa se guhindura icyerekezo. Amakuru yo guhindukira yoherezwa mu mababa 4 y'iyi ndege, bikayifasha guhindura icyerekezo mu gihe gito cyane. Icyo gihe uburebure bwo hejuru cyane nibwo buyiha igihe gihagije cyo guhindura icyerekezo neza. Intambwe ya kane inagoye kurusha izindi ni ugukubita no kwinjira mu butaka. Bombe yitwa Massive Ordnance Penetrator ifite ibiro 14,000. Iyo igeze ku ntego ikubita n'imbaraga nyinshi cyane igacengera mu butaka bukomeye cyane, nk'igihe aho hantu hari inyubako ziri munsi y'ubwo butaka. Ubukana bwo gukubita ku butaka buyifasha kwinjira mu nkingi z'ibyo bikorwa remezo byo munsi y'ubwo butaka, ikagera hasi cyane muri metero zirenga 60, ikageza umutwaro wayo aho uteganyirijwe kugira ngo bigire ingaruka zihagije. Uku niko abanyamerika basenye ikigo cya Fordo. Gusa ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe gukurikirana ibirebana n'ingufu za nucleaire byavuze ko nubwo bangije iki kigo ndetse na bigenzi byacyo, ariko ntabwo bagisenye burundu. Mwakoze kutwumva.